Gak siang, gak malam, nyari temen buat ngopi aja susah. Apa belum pada pulang kampung ya? Mentang-mentang habis lebaran. Coba gua keliling kampung dulu, siapa tahu ada yang bisa diajak ngopi. Jauh-jauh aing ke pantai, ungkapkan perasaan ke Neng Ica. Akhirnya mah ditolak-tolakin yang bae aing. Ibu sang-sang, sembalangan augen kurang pukul manjur. Dia kudu kumaha aing. Kiraku aing kudu ngadukun. Ya pindah hati aing geus teu bisa. Geus kapeupuh aing geus Neng Ica ye. Aneh gua ini kampung. Benar sepi. Aduh, aing kan TikTok PHP gaji menghasilkan duit dina. Apa lupa eta mah teh ngajual suluh wae. Yang menang naon teh ya. Bukannya itu Mamang Anjuk. Ngapain dia sendirian di sawah? Apa mungkin dia lagi galau ya? Gara-gara kemarin nembak, terus dia ditolak. Ah, gua kepoin ah. Woi, Mang Anjuk, ngapain lu ngelamun di sini? Galau lo ya, kemarin ditolak ya. Mang Cek, Lo kenapa sih? Galau lo ya? no anjing Mang Cek, setahu amat. Udah sih lo, ngaku aja. Menaruh banget. Munaroh anjing Mang Cek. Sudah jelas amat Mang Cek mah. Maksud gua munafik. Bener kan lo? Kemarin nembak cewek ditolak. Tolak manteu Mang Cek. Ngancan diterima baik ku si awena. Ah, Mang Anjuk, sama aja itu mah, tolak-tolak juga. Kan gua udah bilang kemarin, kalau ditolak itu resiko. Resiko sih resiko Mang Cek. Tapi nyeri karena hati. Berarti bener dong lu ditolak. Terus mun urang ditolak, Mang Cek dek naon? Dek saingan jeung urang. Wih, biasa aja Mang Anjuk. Malah ngegas ngomongnya. Lain ngegas Mang Cek. Teh urang keur panas ya. Lu nggak normal ya? Orang cuaca adem kayak gini lu bilang panas.
Kagok ngomongin jomblo mah, ngomongin masalah hati, nyambung baik. Nggak jelas lu Mang Anjuk. Mending gua nyari temen buat tiktokan lah sambil ngopi. Alah Mang Anjuk, ditolak coy. Hei. Aisyah tak kalah jogedan. Woi Mang Cek, aledek tanaon. Aduh, tahuan gua. Legug saya tak ngaledek aing. Gua aing kerdalau. Aing. Nyata mandak menangkan hati, malah nambah emosi aing. Bunuh diri baik kan dia, tapi kurang luhur. Setelah yang terjadi, kasihan banget ya kemarin sama Mamang Anjuk, sama aku ditolak. Tapi kan gimana, akunya belum ada perasaan. Tunggulah, aku pastikan datang bersama hati yang bisa membuatmu bahagia. Betapa jarak mengisyaratkan kesetiaan yang harus kita pertahankan. Geus lila ya aing teh nginum-nginum sabalik balik di Batam ya. Di hulu mun teu nginum teh di hulu handap. Oh anjing. Tur paling mah yuk. Nah. Dia geus ieu mah yuk. Riet hulu gel teungit. Satik-satik mah. kumaha deui nya? Ieu jangan obat galau teh kumaha nya? Tengah pikiran aing ieu aduh. Tadi mah aing kamar ditolak si Neng Ica. Ngeri hati aing. Aduh, teu kuat. Ka mana ya? Aing nenangan pikiran ya. Nah, kuari maing. HP si tebusan ku aing. Baru dek kamarana. Tungguan ku si Sakri jeung si Mangatep eueuh. Ieu aing sarencan ya. Aing mau oleh-oleh ya kue song suat. Saeutik yang geus naik saeutik deui. Pangjreng. Ya. Biang orang sih mana. Duh, semalam ya dulu ya. Duh, bisa tik. Mantap ya mun dilaguan ya. Bari hulu angguk-anggukan deh ya. Duh. Anjing. Wih, nah ini tulisan nalaletik amat itu. Kadang acan ya. Oh ya. Anjing biang, wow, oke. Santai. Mantap. Aja kendor, lanjutkan Sarbawi. Aduh. Aing mah kuari mah HP tebusan. TikTok aing lah. Punten, Aplikasina ieu. punten. Ieu nya aplikasina ieu. Episode Woi, TikTok. Mang, keur naon? Oke.
Seberapa nya? Weh, Sarbawi. Kenaon dia? Ditalipak ku aing kita di tengah jawab-jawab ngomong aing. Si Oscar kenal tak? Aduh, ulah gila bisa luna. Wah, abok saya tak. Jadi TikTok. Woi, enak seorang gitu ketekan kula. Jorong cager. Cager dia aing ngomong punten-punten tadi sabar kali cicing bae dia. Tok-tok weh sang suang dia ku aing. Woi, Kar. Kar. Kar, woi. Sadar sih, sadar, Kar. Sah dia. Udah katakan aing dia. Woi, enak sih ya. Kereng-kereng kan aing. Dia sah gitu. Tenyaho dia maka aing. Eta mangis adat aing orang kidul pan kieu. Tenyaho kitu dia ka aing. Aing sang-sang dulu namang kamra nya henteu dia. Oh, dia dulu mang kamera. Atau kita saroba dia rada euleng manehna mah. Sarojeng dia. Mejerok dia. Nyarokeun anjing wa aing dia. Salumbat dia ku aing. Astagfirullahaladzim. Iya, Mang Anjuk aing, Kar. Kar, mabok sianya. Mang Anjuk mana anjing? Ya. So akrab amat kan aing. Aing. Panghijing jelema stres-stres deui ieu. Hari dia sah anjing wawanianan ngomong aing stres. Hah? Dia sah anjing. Bedul sih ya. Emang aing kalapa men salumbat bae. Meujuh dia rok. Ngomong teh nyambung perasa aing. Geus ada dia. Sing kena kelong balai dia, mabur aing. Hangus dia mabur kali itu. Mengganggu aing bae. Aing keur ngeunah pewe. Dia Oscar. Iya aing Mang Anjuk Oscar. Dia abok teh naon ieu? Jaho yang Mang Anjuk. Aing mabok mah henteu anjing ya mah. Karena nginum bae ya aing beneran ya nginum. Minum doang. Kebeneran, Kar. Aing keur galau ieu. Kamari ditolak ku si Neng Ica. Minta si aing, Kar. Sayup mah. Enggak, mamang mah ulah yang mabok lah. Pamali, Mang. Tapi hari hendak ngasahan mah. Oke yo. Asal mau mabok ulah minta tanggung jawab ke orang ya. Iya mah, sayup mah apa ngasahan bae, ngasahan ya. Ya. Coba yang ngajal, Kar. Segan bae aing teu liat ya hulu. Berat amat, Kar. Aduh. Kampungan amat, Mang. Coba yang nyoba deh, Kar. Sok we. Can karasa yuk tadi mah. Geus kira uyup we. Aduh, aing. Duh, Kar. Panambah gubeng kieu, Kar. Oh, jauh wa. Kebeneran ya wa. Pagi di jalan. Kegak amat pakai celana lapis baju barkola ieu. Ai dia wa ka aing. Ira aing kawin yang teteh Diana. Oh, iya wa. Pati tinggal pisah minggu bae poe kakek dul. Geus rada miring kieu aing mah. Khawatir aing. Ari dia sebenarnya sakit tuh ya nya. Wa-waan bae kana aing. Astajim wa. Ieu aing sang-sang wa. Manya poho di ka aing. Kan ditengah ke saminggu bae ku aing kakek dul. Poho di ka aing jauh-jauh ti kedul wa. Mau kue sang suang jeung wa. Kalau wa laki itu ka aing. Hah, dia teu cager. Wa kana aing. Hah, dia wa durhaka. Aduh.
Mabok sih mah aduh, malendah ya aing kan dulu nang ya balik lah. Aduh, Kar. Aduh, Kar.